resep. Mantap sekali. Ih, gelap. Hai geng, selamat datang kembali di channel Mama. Ini Mama di dapur, Mama udah masak. Hari ini tuh asli hektik banget. Nanti Mama jelasin di kalian. Jadi ini Mama udah masak sebenarnya dari semalam. Ini tuh macam sup buntut, macam sup iga. Pokoknya mirip-mirip deh. Ini biar Mama kasih lihat ke kalian. Tuh, jadi ini semalam udah Mama rebus daging dan tulangannya. Seperti ini. Resepnya seperti biasa, Mama tulis di description box buat yang minat mau nge-recook. Jadi ini udah Mama potong-potong wortel. Aduh, warnanya merah banget ya. Sama ini ada kentang. Dan ini dagingnya kan udah lunak banget nih. Ini mau Mama potong-potong lagi kecil-kecil. Terus Mama masukin lagi deh ke dalam. Jadi ini sebenarnya tadi udah menggurak-gurak dan Mama kecilin apinya. Sekarang kita masukin wortel. Asli ini panas banget nih, gengs. Terus kita masukin juga kentangnya sekalian. Lalu kita kasih ini seledri yang udah diiris-iris. Batangnya udah mau masukin ke dalam sama batang daun bawang. Sekarang kita masukin daunnya juga. Jadi nanti disajin di mangkoknya juga kita tabur ya, gengs. Karena ini nanti ini tuh di kuahnya bikin rasa kuahnya makin berwarna gitu loh. Cile. Tuh, jadi merah kuning hijau di langit yang biru, gengs. Tuh, supnya Mama. Yummy. Jangan lupa nasi, sambal, jeruk nipis. Sama irisan tomat. Mantep. Oke, jadi kenapa Mama hektik banget? Jadi Mama tuh tadi sebentar sempat ke supermarket dan ke toko kayak apa ya, untuk hadiah-hadiah gini yang perlengkapan gitu. Jadi hari ini tuh hari terakhir Kido sekolah. Jadi ini akan Christmas holiday dan New Year's holiday, itu lamanya 2 minggu. Nah, tradisi dari Mama tuh biasanya hari terakhir gini Mama tuh ngehadiahin ke guru-guru mereka tuh seperti ini nih, parcel-parcel kecil. Ini tuh alkohol gitu, minuman, karena di sini termasuk hal yang wajar lah menghadiahkan sesuatu yang seperti ini. Sekarang ini Mama packing dulu karena habis ini langsung buru-buru jemput mereka, terus ngasih ini, terus ke rumah, terus makan. Hektik banget pokoknya. Tara, udah jadi, gengs. Jadi ini Mama tulis gini, Schöne Feiertage Family Mixteter. Di sini kita dikenalnya dengan Mixteter, gengs, karena Marpaung tuh cuma di Indonesia doang. Oh, cute. Sayangnya yang plastik bercorak cukupnya cuma untuk dua biji tuh. Ini sama yang ini. Nggak apa-apa deh yang lainnya. Simple. Dan satu, kita punya praktikan yang lagi praktek, itu laki-laki, makanya Mama beli minumannya yang alkohol biasa, bukan yang rose. Ini kan rose, yang rose ini biasanya perempuan yang minum. Jadi untuk yang laki-laki ini Mama kasih yang ini, namanya dia Christoph. Tuh, jadi Mama kasih yang ini. Si Icu, mana bang? Sini. Yuk, gengs. Jadi ini ada tomat, ini ada lemon, ada daun bawang, dan ada daun seledri. Didih ini, gengs. Oh, wow. Mantep banget ini. Mana kentangnya? Tuh. Udah cuci tangannya? Iya. Yuk kita pakai sendok plastik aja deh yang ini. Panas ya? Air, minum air ya. Oke.
Ini nasinya. Da war das vorhin so schnell. Kadang mereka nggak suka dicampur. Hör auf. Ruhe jetzt. Tuh. Schau mal. Tahu nggak gengs, di sini sup itu tuh appetizer atau makanan pembuka. Kalau kita orang Indonesia kan kayak bakso, soto gitu tuh makanan utama. Das hat zwei Bälle So viel. drin. Ja. Kayak Ist gitu das schwarz kan. oder ist das grün so dunkel? Nih bang. Mama, ist das schwarz oder? Ini dunkelgrau piringnya. Hey! Sekarang mari kita tuang supnya. Louis, das Louis, das Louis. Ja, das ist Louis, ja? Iya. Mama, das Geschenk müssen wir also irgendwo hinstellen. Ja. Dia bleibt beim Baum, oder? Man kann den Baum hinstellen. Kasih. Saya machst du mit Knochen? Schau mal so mal Tinte mit diesem Glas. Mau pakai tulang? Biasanya dia So klein Blatt. nggak doyan yang tulangan, tapi tulangannya gede. Alles groß. Ja, Bill. Oh ini nih ada yang kecil buat si abang. Oh, Ja. wow. Ja, So, rock damit, so rock, das ist dachte gut. schon. Hm. Sitzen. Ini bang. Dankeschön. Merci. Selamat Ja, makan. das. Louis hat, ja, Louis hat auch. Panas. Da, ja, da ist Louis. Schau. Pas mama lihat langsung dia suap pula. Tschüss. Selamat makan. Oh masih ada yang kecil, hihi. Lumayan. Nimmt ihr auch zu tun? Mama, Papa, Mama, Mama, essen Mama. Iya, iya. Itu lemon, Louis. Ja, nimm mal. Finger nicht gekriegt. Bagaimana? Mama, Mantap, Mama, Mama. ich, Mama. Mantap like always. Ja, so ist das. Haha. Mau sambal? Tuh, kita kasih sambal dulu. Sambal. Louis mau sambal. Panas. Wih, sop sapi, sop iga atau sop apalah ini namanya yang cucok ya. Nyami, hari ini kita makan sop doang tuh. Wah, gimana Louis? Mumpung masih panas banget, jadi mama wawancara lah. Makan lemon. Aduh, kecut lah. Schau mal, Mama. Siehst du, ich tue einfach so. Ein Girl. Wah, mantul. Mantul. Enak ya? Sam gimana? Wah, kalau kakak Sam dia yang versi diaduk. Dia doyan, dia tim aduk. Kalau ini tim pisah. Papa. Ja, Babs. Abang tim pisah. Louis tim aduk. Iya. Nasa Blut. Oh iya. Kalau mama pastinya tim aduk juga. Überall Blut ein. Iya, si Louis mimisan hari ini. Yaudah, mama juga mau duduk mau makan. Hat Sarah eine Handschuhe. Oh iya. Selamat makan buat mama yang udah masak dari kemarin.
Kalau mama tuh diperasin lemon atau jeruk nipis gitu dulu kan, dikucur-kucur. Yang terus gue mimisan tuh karena Lepisi. jadi yang bikin sup-sup kayak gini tuh khas itu bunga lawangnya, karena dikasih bunga lawang jadi dia wanginya itu khas banget. Ini racikannya mama. Maaf ya kalau mama berdiri kayak gini. Ini tulangan. Wah, yummy gengs. Kuahnya kudu merah begini ya, penuh sambal. Yummy. Selamat makan. Inong Sam. Ya? Makasih. Inong. Wow. Selamat makan. Iya. Enak banget ini, Sam. Enak banget ya, Nong Sam. Snå. Enak banget, Nong, bilang. Enak banget, Nong. Enak banget, Nong. Ih, mama seneng, Nang, dengernya, Nang. Mama. Bye-bye dulu. Makan pakai tangan ini anak Indonesia. Papa. Itu ini bunyinya. Papa. Jadi buat yang mau resepnya di description box. Hah? Ya udah mama yang makan dagingnya ntar kalau kamu gak mau. Dan Mantap sekali. Mantap sekali. Mantap sekali. tabu kali pun. Lagi. Lagi ya. Lekker. Apa dulu langsung? Prijs. Lagi ya. Doei. Mama kayak tukang jualan sop gini ya. Makasih, makasih. Sama-sama. Met de outfit is. Makasih. Dan hati lebay. Piring cantik hari ini absen dulu, gengs. Mm. Biar nggak cepat karatan. Disayang-sayang itu piring cantik. Pipi papa, pipi susu papa, Achtung, pipi gepasst. susu. Genau. Susah nih pakai ini. Jangan auge. Aua. Mama. Dia nggak kecut gitu loh makan lemon. Pintar banget, Zoe. Kayak gini-gini tuh paling cocok kalau winter gini nih. Segar banget. Ja, lekker. Ordentligt. Sen var det kiss. Jadi tadi hadiah parcel-parcelnya udah mama bagi dan mereka seneng banget. Padahal itu cuma satu hal kecil gitu ya. Mantap, ha? Amazing. Soalnya masih makan ya, dikit lagi tuh naiknya. Mereka juga dapat hadiah untuk ya menjelang Natal dan Tahun Baru gitu dari guru-gurunya. Bawang goreng. Mama, papa dan sama
dürfen jetzt ein Zuhause aufmachen. Ja, okay. Mama. Mama. Hmm? Toll. Hotdog. Papa. Ja. Schmeckt gut. Schmeckt gut Hotdog, ja? Iya, hotdog enak. Ini Nah, bungkusnya. Papa mal makan. Abang makan. Papa mau bikin hotdog nanti. Among. Among. Among bikin hotdog. Amor, mamon. Lui mamong. Kamu tuh belum among-among. Mama dulu emang amor. Inom. Among. Ini Lompi. pudan. Udang. Ya, let's skin pudan. Papa. Putang. Among, inong. Wunder. Ich möchte wieder Krebs essen. Oh iya, nanti kita beli kepiting lagi ya. Und Alter. Kakak, among, inong, pudan, kakak. Kakak Sam juga kakak. Sebesta, kakak. Mit Kacke sind das Kacke. Kakak. Sebesta, kakak. Kaka. Udah. Mama. Coba tangannya nak. Satu. Udah. Siku. Mungil. Mana? Kaka. Iya. Kakak menta. Kak pudan lui. Dulu itu putar. Iya, lui pudan. Mantap. Mama kan dulu damit das, Mama Ede Mama. Hah? Mama. Sama imbun sama juga. Das. Knochen. Knochen. Am Knochen. Ih, mau tulang. Ini gede banget. Mama das. Mama. Ini. Wahnsinn. Schon fertig, oder was? Ini. Du hast auch gegessen, Wahnsinn. Nah, Du so. ini gini. Ja. Wah, Knochen. tulang. Mama. Mama. Iya. Sama Mama. Mama da Knochen. Tulang. Tulang, Jonke. Tulang. Mau lagi, Bang? Ein kleines bisschen. I know you. Mama. Ja. Panas. Oh, Sudah di tempat duduk lah. Happy, Bang? Seporsi kalau sop buntut gitu berapaan tuh, guys? Klasse Kino. Offenbar. Klasse Kino. Lu ya? Oh, Mama. Enak? Schein, als du dann gesagt hast, also wir für uns das als Pedas? 2 Haselbumsgutschein bekommen. Ja, super. Jetzt habe ich 3 Hamburger. Scharf. Iya, males Ja, kenn ich, ja. Apa sih namanya, guys, kalau kayak Das haben wir das Papa muss aufstehen. Oke, sini ayo, sini kita bilang bye-bye dulu. Bye. Sini. Bis gleich. Thank you for watching. Thank you for watching. Tararat, tararat. Tararat, blank blank. Papa. Bye, si Lui makannya ambulan.
box, jangan lupa buat yang mau nyontek resepnya silakan, yang mau recook silakan. Kalau sudah recook tag mama di Instagram like always. Pastinya bakalan mama repost kalau mama nggak telat lihat story kalian. Big hug from Austria. Bye. Bye. Kuchen essen. Ja, dat zit in de liste. Makan dari meja, gengs. Gimana, Louis? Ik wil je eens maar zijn. Mama. Louis. Itu di hidungnya ada nasi tuh hidung. Nasi? Aku ya. Bisa. Ah, aku Geräusch ist es einfach so. Bersih-bersih, Pak. Ya. Putih. Oh ya, lap-lap ya. Bantu-bantu mama ya. Mama, ada putih sama. Iya. Kamu sana. Ya, cuci tangan di sana ya. Bisa lewat.